Onca dostlarını kışkıracağım. Kim bulasın? Seyret emin yok. Kaç yaptın? Buradan. 18 ne işi mi dedi? Züfer bulam, Züfer. Tolmaz'dan geldim. Talba işimin ne etmeyeceği var abi. Züfer değil. Karamış oğlum. Amir ne? Beni koyuyor. Beşerif Emir Karamış. Karmunçu Düz kanalı. Beşerif Elif Karamış. Ha malası. Ayak kurdu.
Ayakta duruyor. Ayakta duruyor. Ayakta duruyor. Просим почтить память погибших в Отечественной войне, погибших в зоне специальной военной операции минутой молчания. Welcome. Уважаемые гости, уважаемые друзья, ну а теперь мы приглашаем вас в Инзилгинский дом культуры на торжественное... Ayakta duruyor.
Harmuncu kızlar. Ağuri rayonu. Ay meratı ağuri rayonu ve Ermenistan'ı. Igen yılga ola. Hırmanta Ermenisi. Unutma kılgan, unutma. Вас представляет наш Антоновский сельский клуб, коллектив «Вирьял» Спасибо большое. из села Антоновка. Это откуда у вас такие сокровища? То есть, Это моя история, что остались от наших предков. Мы собирали его в Уфе. 2007 года. Это мы собирали со школы вместе. Это барабан нам передал Антон Николаев. какого года приблизительно? Приблизительно, сейчас скажу, 1965 года вроде бы. Да. Ну, спасибо большое. Натуральная кожа, да, обтянут, по-моему? Мне вот всегда нравится, когда делают только. Вот из-за этого я говорю, именно пусть поют. И сегодня вас еще на сцене нас послушайте. Девушки молодцы. А вы сана юрадар? Я хочу вас немножко назвать. Девочки, мои девочки, должны говорить такое сказать. Они сплели 303 штуки, вы сегодня 3 штуки сплевали. Сидели вот такие вот. Можно накататься? Можно накататься. Не татарстан, это bilmem, не руссар, тигр, Ничего, ничего,
И на сегодняшний день мы собрали, вот именно жители нашего села, мы собрали 1 330 000 рублей денег. На эти деньги покрываем, конечно, все такие нужды, что нужно для наших бойцов. Что делается, мы все стараемся по самому делать. Здесь, видите, мы заливаем. Здесь внутри Salam. Selam selam yürü. Salamizek. Aldaki rızıkның. Evet. Bugün Kızıltamga. Kızıltamga. Yok. Yok. Bunlar yok. Bunlar. Yara. Bırak. Hazır. Aferin. Hazır. Beni seni. Okşasın size düşürüm. Изге подпискаға, ертабы кәсіні қадырсыз болған. Қадыр менде сразу қотыға түшір. Изге подпискаға зарасына не серді? Hazır mı ne? Слово. Изге подпискаға. Hayır. Заир Оксанович, изге подписка на меня. Тапшыра, мен изге подписка на Гүлнар Ринатовна тапшырам. Ол инде біздің махсус хәрби операцияларға қатнашқан ғаилелерге буласы. Рахмет. На Гүлнар Ринатовна біз ақсан көстеребі тоже ақсалар бар бізді. Ой, оформляйте, да? Ну, шуны өсін организовать етілген. Я вот на каждом доброй подписке я всегда участвую. А я правда всегда. Наша заместитель. Rahmet size yazmak. Rahmet size eğer de kim bilmeyi yalnız ayın avulusun bir içerik bir avul Başkasında olur. Birden bir avul kayırmine Başkasında bizim rayın ve rayonlarda rayın ilerinde yok sayılar sayısı gibi. Yalnız ayının bir avuldan bir avuldan iki sayılar sayısı gibi. Avulda avul. biz bir turlardan iki sayılar sayısı gibi. Bereketli Bütçe Kur'an'ına rehberliğiniz, bizden Bütçe Avlu'na, Vapur İranlı Tatarların arasında özünün üstürünü alıp duran, bizden Bütçe Avlu'ndan, Başkırtıkan hükümetinin iki reisi bilim alan Bütçe Avlu'ndan, Zeki Veli'de Nasır Kurazbay'ı, Sarıklar Sayısı Giroyu, Aslancar'ın da bizim çalışabilen Bütçe Avlu'ndan. Bizim Bütçe Avlu'nda, müziğde bizim Avlu'nun kanatlı rayonun tarihinde İrelemiz Naklimet Bankı var. Bizim avluda Aptalpaklar uyuşması, bir şey yok, bir konuşma işlemine. Bana sizin oldasınız var. Allah'ın türbesmeleri. Devlet avlunun müziği bütün müziğini Raul'dan bağışlıyorlar. Orada bir Türk naklimet var. Dertleri geçiyor. Rahmet siz rayonda bizim televizyonu grup ödetlerimizin rahmet size. И гостей встречаем, вам почтение отдаем, вас блинами угощаем, хорошо в краю родном. Проходите веселее.
А Березовым, Табынским, казачьим хором мы только угостим. Пожалуйста. Не брезгуем. У нас пельмешки с лишенкой. И грибочки опята. На самом деле серьезно. Сальцо. Потом я ранее Очень старались. Видишь, канал, давайте только сколько приготовилось. Мы старались. Девочки, спасибо за все. Пускай у вас всегда стол будет таким полным, всегда, чтобы достаточно было. Başkurt kıymetleri, matematik kıymetler, hem benim belekesinde bağlarım inşaat etken, stilleştirirken, düşündürürken, biz Krasnodar Akıney'den durumlu tradisiyalarda bakla, bizim yaş boyunca, balalarına, bizim bütün ülkenin amanatlarını kapşırılır. Bulunuktan gidense, yaşlar hem balalarına. Buna bir hizmetle yıllardır mutlu akıllıdır. Bunları tutuyorlar. Burası Türk'ün ağrıcıyla. Biz de işlenen işlerimiz Mahsus operasyona yardım gösterip daimi anlaşma ve humanitar yardımda toplam 4 yıllık eseye göre istenişler ve performanslar veririz. Mine sizge zor rahmet. Mine bolalar bilen şulay söyleyen için. Çünkü eğer biz bolalarımızla bizimizin grup adetlerimizni, dilimizin boyladan otur olmasa sanışlar profesör gideceğimiz kongre sizge bolalar bilen yakına bilen söyleyen için zor rahmet. Отқан проектimiz bilen konuşup bitirdik. Konkursta biz ikinci yaşlık diyen proyekt bilen yükselttik. Orada şükür hem iki proyekt bizi iki направлениеда işleyip birisi uluğun kişilerine işleri koyunsa hem sağlıkların nıgıtı koyunsa. Ama şimdi trenajörler aldık. Skandinavski taraflar yerlerinde bu işlerine abalarımız çocuklarga yürüyüp yigitlerimizge uyup başlar beyle aşınday aktivni kuruluşta bizim ülken yollar Aliyur'da şuşay çocuklarga çıkıp hep çıksaktağı muzey boyunca biz proyekt yazdık. Ederiz bunda rahmet ederiz. Уважаемые гости, вот здесь я хотел, знаете, на что обратить внимание. Мне приходится много по республике, на мероприятиях республиканских принимать участие. И там всегда приводит пример Гафурийский район. Вот спасибо администрации Гафурийского района. Вот, что вы так как раз этим занимаетесь. То, что вы так активно участвуете в грантах, это вы всегда первые места по республике. Если из других районов там 2-3 проекта, то с Гафурийского района 30, 40, 50 проектов одновременно. Только вот они уже 4 проекта. Молодцы, sizler. Zor rahmet. Bizning Iginilga avluning shunda to'q iskan qo'l ustasi. Bugungi shu ko'rgazmalarga muzey fakulteti
Kulları kız verirken şundan da oldu. Kolu fotoğrafını verirken. Bize rahmet size. Eyvallah. Evet. Sizden onda kurtargan orunlar var mı? Almış olan balığı var. Garip de uyandı. Яхташтар. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Почетные гости. Заместитель главы администрации муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан по социальным вопросам Байнамбетова Гузель Цухаровна. Депутат Государственного собрания Крумской Республики Башкортостан, председатель Конгресса Татар Республики Хакимов Загир Аксанович. Председатель собора русских, председатель Совета Гафурийского района Петрова Галина Викторовна. Глава сельского поселения, Вельский сельский совет Ахмеров Юрнир Зинурович. Добрый день, уважаемый Загир Аксанович, дорогие гости, друзья, участники мероприятия. Сегодня
Гафурийском районе проходит значимое мероприятие в преддверии Дня народного единства. Разрешите от всего сердца поздравить вас с этим праздником. Этот праздник – яркое напоминание о том, что именно сплоченность, взаимовыручка и любовь к родине помогают нашему народу преодолеть самые тяжелые испытания. Пусть дух единения, патриотизма, согласия всегда живет в сердце каждого из нас. Мы начинаем официальную часть нашей конференции. Я модератор, заместитель главы по социальным вопросам Байдавлетова Гузель. На повестке дня 5 выступлений, регламент работы до 5 минут для каждого выступающего. Добрый день, уважаемый Загир Оксанович, дорогие гафурийцы, гости. Поздравляю вас с важным государственным праздником, Днем народного единства. Этот день напоминает нам о том, что в любые времена, в самых сложных испытаниях, наша страна сильна сплоченностью многонационального народа. Мы следуем заветам предков, сохраняем традиции, уважаем добрососедство. Этот праздник напоминает нам простую и вечную истину. Наша сила в единстве, в умении быть вместе, несмотря ни на какие испытания. На благодатной гафурийской земле, где веками живут в дружбе и согласии представители разных национальностей, каждый народ занимает достойное место. Все они вносят свой вклад в развитие района, украшают и обогащают его культурой. Сегодня весь район объединился, чтобы помочь фронту, семьям наших бойцов. Это поддержка, готовность подставить плечо и есть самое яркое проявление настоящего патриотизма. Пока мы вместе, пока мы помогаем друг другу, мы непобедимы. На нас с вами лежит историческая ответственность. Сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками. Загиру Оксановича. Добрый день, хайырлы күн, қадірлі достар. Сіздің барыңызда Башқұртстан Республикасы Дәүләт Җыелышы Құрылтайы депутатлары һәм Башқұртстан татарлары конгрессы исеменнән якынлашып килгән халыклар бердәмлеге бәйрәме белән
ихлас күңелдән тәбрик итәм. Бәйрәмнең тарихын сез беләсез. Инде гасырлар буе безнең илебездә халыклар бергә бердәм булып яши. Kadirli milletteşler, yarattan kılgan konaklar. Bizim bugünkü zalımızda mertebeli Allah konaklarımız da var. Allah hizmet veteranları, şuşu yetekçi organlarda uzak işlep halkka hizmet etmişler, okutuşular, balalar, hemimizi ülken bunun vekilleri. En başta özü bilen tanıştırıp gitmeli. Men Zilem İmgali kızı 37 yıl mektepte balalarga bilim verip farklı yolga çıkkaç 10 yıl medeniyet ülkesinde işleyim. Başkistan Respublikası Megarip Etkiçliği. 2 tapkır Başkistan Halkları Dostluğu Jıyını delegatı. Tatar Kongresi'nin 1997 yılda tevhissizliğinden başlap birnişe sizinde katlaştım. Sonrası 22. yılda Tatar Kongresi'nin 25 yıllığına arnalganında. Gafuri Rayın Tatar Ağıl Hatun Kızlar Uyuşması yetekçisi, Tabın Gazetinin Necmettin Parşatov ismindeki premiya laureatı. Sizin varlığında bugünkü tuğan dilini kadirlegen halk kadirli bulur dip isimlegen Başkistan Respublikası Tatar Kongresi'nin Gafuri Rayın Tatarları Bülükçesi Ceylan'da selamlayayım. Шығышының başında bu yılda uyuşturuğa təqdim etken Başkistan Tatar Kongresi'nin yetekçisi Hakimov Züfer Əfsəmoğlu'na, her daim yerden kürsətip duruşu Akınova Zəliyə Rəfis kızına, şuşu çarana, nek bizden zor bulmagan ağılımızda uzdırga ışanıp topşırgan hakimiyetimiz başlığı Vakitov Vinefenik oğluna, uyuşturuğu işlerin başkarıda zor yerden kürsətken Güzel Züfer kızına, İlbiran Oyislan kızına, Irak aralarını yakına tepkigen kınalıklarımızga, yerden kulu sızıp, tevgi günlerden buluşkan Fayzul'un Rifkat Ahmetoğlu'na, Emirhanov Oydak Talgatoğlu'na, Ahmerov Yunus Zuluğlu'na, tilekleşlik bildirip kengeçleri bilen de, milli rızıklarımızını biçirip, kurgetmeler uyuşturup girgen hatun kızlarımızga, maddi yardım gösterken milletteşlerimizge, hizmetteşlerime, avuldaşlarıma zor rahmetlerimi jitkirem.
Соңгы халыкны исәпкә алу мәгълүматлары буенча безнең Гафури районында 5322 татар яши. Алар башлыча 16 авылга туры килә. Иң зур авыл Ялгызкайын авылы. Анда 1000дән артык кеше яши. Безнең район республикага 5 Советтар Союзы бирәре, дан орденнарының тулы кавалерын, бер Рәсәй героин биргән. Ялгызкайын авылында Асфандияров һәм Әхмәтҗановлар Идел елгада Яркалов һәм Бурлыдан Якупов Фәрвәт Абдулла улы безнең герой милләттәшләребез. Безнең татар халкы электректән белемгә омтылган. Нинди авыр вакытларда да чит җирләргә китеп укыган, һөнәр алып, илебез сәнгатенең төрле тармакларында мәгариф, мәдәният, медицина һәм башка өлкәләрдә эшләп, зур дәрәҗәләргә ирешкәннәре дә бар. Үтәк авылының күренекле дин әһеле, җәмәгать эшлекче, язучы, Шиһабетдин Мәҗәлевнең шәкерте Хәбиб Нажар Сатыков, Кырманда авылының Харьков Габҗәлил улы, инженер-механик, Башкортстан Республикасы Фәннәр академиясенең корреспондент агзасы, техник фәннәр докторы, Башкортстанның атказанган фән эшлекчесе, профессор, Арла авылыннан озак еллар авыл районының беренче секретары булып эшләгән КПССның беренче секретары Бакиев Мөхәммәд Гыйбадулла улы, Иген елгадан Ленин орденлы укытучы Калимуллина Мәрхәбә апа, Башкортстанның атказанган артисты Фәнил Ишмуратов, язучы публицист Заман Әмир абый, Кутужадан Ленин һәм орден революциясе һәм башка орденнар кавалеры, озак еллар Победа колхозы рәисе булып эшләгән Имамудин Рәшит Сабир улы, журналист, публицист, фәнни хезмәткәр Гафури районының почетный гражданины Фәрит Вахитов, Ялгызкайның язучы Рәшит Сабитов, медицина өлкәсендә зур уңышларга ирешкән Гафаров Венер Абдрахим улы, Абдуллин Ришат Рауль улы, Үтәктән Ишмөхәммәтов Венер абыйларының данлык хезмәтләрен баһалап үткәнсез. Һәм инде Бурла авылыннан Шәймәрдан Марат абыйны да әйтмичә булмый. Һәм бүген безнең арада булырга тиеш Фәрзәт Мөнир улы Тимербулатов. Ул инде начар күрүчеләр арасында берничә тапкыр СССРның дөнья чемпионы, пара олимпиада уеннарының 2 тапкыр көмеш медальләре иясе. Һәм инде Татар Сәскүле авылыннан Башкортстанның атказанган артисты Флюра Батталова. Мин нишен әйтәм буларны? Чөнки безнең бүгенге залда безнең яшь буын вәкилләре дә утыралар. Һәм алар безнең милләттәшләребезнең дә нинди зур дәрәҗәләргә ирешкәннәрен ишетсеннәр, белсеннәр. Безнең район башлыша аграр, ягъни авыл хуҗалыгы үсеш алган район. Бүгенге көндә игенчелек һәм малчылык безнең төп тармаклар. Райондагы авыл хуҗалыгы продукцияләрен җитештерү буенча районның төньяк өлешендәге авыл хуҗалыгы предприятиеләренең өлеше зур. Уңышлар җитәкчеләренең эшен дөрес оештыруына, яңа технологиялар куллануына да бәйле. Моның өчен эштә илә, сөйләшик туган телдә, килер буын узак еллар, җырласын туган телне, бергә тырышканда гына саклар без телебезне, сөекле телебезне. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Шулай Башкортстан Республикасы Татарларының Республикасы Мәкалында Сахибуллина Гөлнара Исталикова белән Сахибуллина Гөлнара. Шулай рәхмәт белән Яркиева Зилә Фәнискова белән Şuraya rəhmət qadınlar, Rübeydulina Fənuzə Münir xidmətlərinə Bizning rəhmət xodları olay күпкенә, шуңа күрә может быть аны икенче эштә халыклар җыелгачтан тапшырырбыз. Менә сезгә әйттеләрме? Тагы икенче хат тапшырырбыз. Примером национального единства, основанного на взаимном доверии, уважении братских народов на территории нашей страны. Здесь живут представители разных национальностей. Hürmetli Гафури районы халкы, килгән кунаклар, һәр барыгызга
район мәдәният һарайының егетләре сәламләй. Башкортстан йыры. Birinci türlü Tatar Kongresi'nin rəhmət xatlarını tapşırığa aptırıptan durasızdır. Şunun için Zelenigiliyevna, barış tutuna da bir iki işlerini edip gitseniz idi. Tez girenliktir. Biz tanışasımız bile. Nindi işler. Yani işleri rəhmət xatları tapşırılar. Ben de Vesime İbrahim kızını şakırabız. Bir iki cümle. Hürmetli Vesime İbrahim kızı Burla Ağlı'nın Akkalpak Tatarlı uyuşmasının yetekçisi bizning aktif her vakit Tağın gazetinde de yazışıp duran bir aktif kadın kızlarımızın birisi. Onlar da maskara sesi kullanıyor. Əzizlərin hürmətli Fəride Feyzullah kızı. Fəride balı Burla Ağlı'nın apamız bizim farklı yolda bulsa da bir tırışıp her vakit aktif. Musine Revile Halil kızı əzizlərin. Musine Revile Halil kızı. Musine Revile Halil kızı bizim Yalnız Kayın Ağlı'nın medeniyet yurtunda işli. Halk jırlarını üretüde, halkımızın guruf adetlerini üstürüde zor ülüş kırtı. O Yalnız Kayın Ağlı'nın Hatın Kızlar Sovetı yetekçisi. Əzizlənə Rakayev Raul Enveroğlu. Rakayev Raul Enveroviç. Onun turunda köp söz aytib bulayında o Ütek Ağlı'nda tarixini öğrenişi, muzey yetekçisi bizning bik aktif. Əzizlənə Muhammadjanova Riseda Gali kızı. Muhammadjan ve Rizida Gali kızı, o bizim Ütek Ağlı'nın, o da bizim Ütek Ağlı'nın Tatar Hatın Kızlar uyuşmasının yetekçisi. Alkışlar. Əzizlənə Emirxanov Aydar Talğatoğlu. Emirxanov Aydar Talğatoviç bizim Ütek Ağlı hakimiyeti başlığı. Mene bugünkü günde uyuşturup bizge zor yerden gösterken yigitlerimizin birisi. Əxmərov Yönər Zinnur olun çağırabız. Bizim alıştırgısız hakimiyet başlığımız. Her başlanmasını kutlap bizge yerden gidip duruşu. Sultanova Naila Kamil kızına tapşırılar, rahmet kadışılar. Sultanova Naila Kamil kızı bizim Şuşu Medeniyet Yurtu'nun главный художественный руководитель Tatarça etse. Şuşu milli yulalarını üstürüde. Naila Kamil kızını çağırabız. Tapşırırız. Nazirova Rimma Kamil kızını çağırabız. Nazirova Rimma Kamil kızı bizim o Başkırtistan'ın en көрүнүктүү деп айтпасак да, Башкортстан дәрежесінде алынған ең жақсы kitapxonachi ismiga loyiq bo'lgan. Әзерләнә Рахмангулова Галия Гали кызы. Рахмангулова Галия Гали кызы мында берсегенә төшеп бирмәс диген. Фейзуллин Рафикат Әхмәтулла. Фейзуллин Рафикат Әхмәтов безнең менә тәүге көннәрдән йөгереп йөргән, безнең күп
еллар җитәкче органнарда эшләгән безнең Рифат Әхмәтович. Бик зур рәхмәт, күңел булды, белдек, таныштык. Менә актив белән рәхмәт. Гафури районы гөрләп тора икән. Менә шундый актив кешеләр бар. Идара белән дә танышырга язсын һәм инде Алла бирсә, менә чыгышлар белән дә тагын да танышырбыз. Бик күп кунаклар бар Кушнареннан, Федоровкадан, Стәрлетамактан. Алар да сезнең белән тәҗрибә белән бүлешерләр. Исемнәрен атап китермен дигәнем, каушап киттем бит. Хәзер Һәрбер мөселман өчен, инде һәрбер татар өчен иң изге көнебез. Җомга көне белән ихлас йөрәктән тәбриклим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Һәм әлбәттә Гафуриларга бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Абдулаязов улы Шейх Разиевның да сәламнарын җиткерәм. Зилә әйтеп китте, шуннан да Гафури төбәге татарлары бик көчле, ләкин инде ничектер җәмәгать эшләрендә, хезмәтендә мүкләнеп яфрак дип бирә. Әлбәттә инде һәрвакыт шәхесләр белән данлыклы төбәгебез һәм 17% турында әйттеләр. Ләкин барыбер Гафури районының авыл хуҗалыгын алсак, мәгарифен һәм инде медицина өлкәләрен кайсыгына генә алмасак та, барыбер татарлар иң алда һәм иң читсезләр. Шуңа барыбызга да бик зур рәхмәт. Алдынгы дигәндә, менә ул татар халкы бит инде һәрвакытта Русиянең вице-премьеры Хуснуллин белән әле берничә атналык кенә туры эфир булганда Радиф Халич бик мактады һәм инде булмаган темплар белән юл төзүчеләр бара ди Русиядә. Һәм ул юлларны бөтен төбәктә күрәбез, якларда күрәбез һәм иң сөйгәне әле менә җәй көне генә әле 20 елга да асфальт юк иде. Менә инде шушы темплар ниһаять 20 елга да килеп җитте һәм инде Заграсан чәтеп киткән Ялгызкай авылы ул бердән-бер бәлки дөньяда ике герой, Советлар Союзы герой булган авыл. Инде Ялгызкай халкы һәм инде шушы яклардагы халык һәм инде барыбыз да ниһаять бәлки асфальт юлы Ялгызкайга да килеп җитәр дип ышанабыз Алла бирсә. Әлбәттә инде Гафури төбәге дигәндә, менә хәзер инде Құрылтайда дәүләт җыелышы да Гафуридан Башкортстан конгрессының җитәкчесе Заир Хәсәновичның сез депутат булуы бик күренә һәм сезгә бик зур рәхмәт. Район хакимиятенә менә шушы чараларны оештыруда һәм әйтергә кирәк, әлбәттә, менә Заир Хәсәнович ул Авыргазы районы һәм Гафури районының депутаты. Ул Гафури белән Авыргазалар һәрвакыт бергә, ничектер тормышта, бәйләнешләрдә һәм хәтта судта берәү һәм әйтергә кирәк, менә быел Галимҗан Мәҗит Гафуриның 140 еллыгы
Һәм инде әлбәттә Ургазда Галимҗан Ибраһимов алар һәрвакыт бердәм дус булып, хәтта Уфада да, шушы төбәкләрдә дә, Казанда да һәрвакыт бердәм булып, инде Аллаһ насыйп итсә, Мәҗит Гафуриның да Ургазы Гафурилар белән бергә чараларын үткәрергә насыйп булсын. Һәм инде берәр көй көйләсәм, һәрвакыт шул тел белән язган матур китап укыйм, һәрвакыт шул тел белән тарих укыйм, хисап укыйм. 1912 китаплы халык булгач, инде Дөнья татар көрмәсенең һәм Татарстан мәгариф министрлыгының һәм Татар бизәкләре белән инде Игень елганың мәктәбенә һәм район авыл мәдәният йортына шушы бүләкләрне тапшырырга бик татар теле әсбаплары һәрвакыт Башкортстанга, әлбәттә Уфада да басылганнар, һәм Татарстанда да басылганнар, алар икесе дә мәгариф министрлыгының исемлегенә кертелгән китаплар, һәм беренче сыйныфка тагын китаплар кирәк булса, алар булса, тапшырырбыз иншаллах. Сайлау көне яңа җитәкчене мин инде һичшиксез, әлбәттә, Казанда да башка чараларда Сәйдбаттал Зирапа һәрвакыт алда. Мин инде Аллаһ насыйп итсә, барыбызга да бергәләп Гафуриларга аны җитәкче итеп сайларга тәкъдим итә алмыйм, чөнки Аллаһ шулай булып дип ышанам. Рәхмәт зур. Итеп җырлар бүләк итәбез. Сәхнәдә Үтәк авылы мәдәният йортының Умырзая ансамбле, художественный руководитель Ратмир Гиззатуллин.
араласқа тырышамын 2 минутта шығыш жасаушылар көп. Менің Ғафури районы Татар ауылы тарихынан деген шығышымда релизский сказкаларға экспедициясын келе. 1718-1722 жылдарда бірінші релизский сказкада Табын һәм Юрматы жерлеріндегі татар ауылларынан Борлы, Егенелға, Жилимқаран, Татар Сазкөлі, Құрмантау ауыллары есепке алынған. Алар барысы да ясаклы татарлар ауылы болаrak белгіленген. Құрмантауда үстеп мишәрлерде тіркелген. Үтек білен Yoluz Қайын ауыллары пайда дейерсіз. Yoluz Қайын ауылы бірінші тапқыр яқын 1670-1680 жылдарда архив документларында тілге алына қызғанышқа қарсы мен бұл документпен әліге таныш түгілмін. Үтек ауылына келген уақытта Үтек ауылы архивтар түрлі исімлер білен үйрейін. Башта ол Байтүйек исімлі ауыл, Азақтан Әлмет елғасында орнашқандықтан Ишімбай районы Әлмет исімі білен, соңырақ Үрге Әлмет, Азақтан Қырау Үтек ауылы исімлер білен. Хәтті 1859 жылғы релизский сказкада ол Үтек ауылы деп түгіл, Үрге Әлмет ауылы деп есепке кіртілген. Ишімбай районының Үрге Әлмет ауылының бұл документқа бірінде де қатнашы yok. İkinci revizский сказка 1743-47 yıllarda uzan revizский сказкада Татар ауылларынан Yoluz Қайын, Қаламан, Үрге Әлмет сызып Үтек, Ишімбай районының Янрус ауыллары тіркелген. Hem аларның барысында да бары тек ясаклы татарларына есепке алынған. Игеншілер ауылы янындағы Қаламан ауылы башқа ревизский сказкаларда тілге алынмай. Бұл ауыл ихтилалда қатнашқан үшін Патша hükümeti tarafından yandırıldığı dik mümkün. Ne için son biz Ишімбай rayonu Янрус ауылын tilge alamız. Birinciden 1930 yılga Kaderi rayonlar barıqa kelgençi Янрус ауылы bizning Qarmış volosuna kirgen, sastavına kirgen. İkinciden Янрус ауылының tatarları Tugay ауылына negiz salgan. Bilmem